kakuatan ng kapamatay sugadan sa sauday napipikir ang kapamin panggura o kako kukang ganatak kadang sasaudi naya pesenaanku na ubekatan to pagete sambilin harakambu dia kang kete gerahin narum beula dengan tanggaan susadu kau ang ginatan akong kabisan panggura o kako kakuatan ng kapuman makaida ka na ino akong kakirang ikarang ko winiya may kamatuman ng kapumanas nungad sa saudi kalipatan akong katawan ko padago ke mabimbain sami pendulo na tawan sa ginawa ko mataidekin pikiran kapuman mura o kako isa kang ginateka kakilalong ako nakaideke nakasalakawaran kedayaman pikiran kapuman mataidakeun nasini dulu nempu beula denekang kasulidan ini karasayaku sa saudi na penggura o kako ito gerawang teuda kang ginateka mata ideken penggura o kako mata ideken andiri ya benar kene peturug na suka penggenat kan sa saudi na penggura ukak mata ayo budawang ko kaibidu soran ipitaku sugeng na ipipaniutukukan rata ginawa ko mata ideken lalakaw ka bukan sa saudi panggura uka ko kakiyalaya man ako di mailayar ulad
yari na rin Lalilang ko Languan na bulao Teruwa pisulutan Iba pa nagdayan Kapso pepekalipan Uba pepekata dewi Mamisa bepesaladun Kahidek na usok matali makawatali uba makasarampang sa bepesaladeng ko mata idek lalakau kasubadin sa saudi na hahini Adi prinsesa Aisyah Iya mata ide nang na pamilya Betawi Di kundera inunan nakahini mamasang Mata ide Koplalakau Penegit sa debu kalunggutan Uba pamune turing at amagiya imain Mata ilakan inuribu na kuling Adidaw na lilang ko na penggura ukaku Lalaka uka kasukadun sa sahuling Hiding kabul sa walay matay dekan Uko kerawan daw baka kawataling Prinsesa Aini Ademi mamasang Uka ke matay dekan Uka besar Saudi naknya pesenaan Uka kalipati Turanun nasi sandeng Kaya puasa na mga idol